Li Ağrı'ya 16,000 insan şavutandın. Li Geliye Zila. Li Sasûnê li Şelmû 15,000 insan kirin xaniya diri şavutandın. Di Bîramê de Kahraman qetil am kirin. Kırşehir, Nevşehir, İstanbul, Dersim zamanı me de vana tep şavutandın. Ku başa İslamiyetê dike bira ihanetê neke. Niha divire de mesela mehûre kûre dûre. Tekrar dikim mesela Kurda hûre kûre dûre. Milletê me dibêje hikûmeta Tayyip Erdoğan avê sermed bire. Li hemberê me dîwar datîne, li hemberê me ambargo iqtisadê bire. Li tarîxa binêrin îbrejê tarîx mukerrer e. Evan insanê hanê ji nesla Yecûc û Mecûcin şêx û mela û alimê me yazarê me rast mijûl nabin. Ji nesla Yecûc û Mecûcin. Di peyre bûne Tatar oğulları, Moğol oğulları. Tarixa wa devamlı bi kuştinê li ser xûnê mezin bûye. Yani gazınê ji hikûmeta Tayyip Erdoğan nekin. Çünkü karê we ew bûye. İdeolojiya wa jî ez ê vê kelimên çinê gotiyan û nabêjin. İdeolojiya devleta Tayyip Erdoğan, hikûmeta Tayyip Erdoğan pêşîvanê wa çi ye? Gure. Pêçê xwe awatin min ne gotiye ew dibêjin. Gur heywan e. Hayvan ihtiyacı bi çi heye? Bi xwarinê heye. Ku li pazê xelkê xel, dewarê xelkê xel, insana xwe bikuje bixwe ihtiyacı bi wê heye. Di diva insanê ku ji neyarê xwe uzr bixwaze em qebahetê mezin ev e. Zaten insan ki ku heta dijminê xwe nas neke nikare pêre herbê bike. Nikare pê bike herbê bike. İcabe her çar tarafek dorî me basa İslamiyetê din derewa dikin. Alaka vana bi Qur'anê tunîne. İnsan ki ku bi Qur'anê bawerî anî be, ku Qur'an Xwedê qebûl kiribe, Qur'anê îman bawerî anî be, nikare zimanê insana inkar bike. Nikare zimanê insana inkar bike. Çünkü ev insanê ku irqekî inkar bike, li gorî Qur'anê ne Müslümanê ne insane. Binêre bê siyaset ez dibêjim. Bê siyaset dibêjim. Eğer devleta Sûriyeyê, devletina Başbakanê İranî, Iraqê û Türkiye eğer dava Qur'anê dikin, 4 ayeta ji we dixwazin. 4 ayetê Qur'anê bire temam, pêkbînin temamı. Ev hep ji ortê raz be. Yek jî Bekara suresi ayeta 32. وعلم آدم الأسماء كلها. قصة دبيجب دبي يا محمد عليه الصلاة والسلام جتا برسين زمان حضرت آدم چبو تبيجد تمام الظانبو. دوا إبراهيم سورة آية سسية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. دبي يا محمد ما تبي خمر نشان دي الروي الدنيا أنجا بزمان قوم مشان دي چماجيكم سري هبدوخل. سسية Rum suresi ayeta 21. Dibê ve min ayati halqus semavati vel ardı ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. Dibê ji delîl kudreta Xwedê Teala xulqiyeta insana ayrıye, behr ayrıye, asiman ayrıye, roj ayrıye, simayê insana cuda ne, çuvaku cuda ne, zamanê wa jî cuda ne. Eğer ev insanê ku vî zaman inkar bike ayeta Kur'an'ı inkar dike. Ayeta Kur'an'ı çiye simayê Xwedê. Simayê Xwedê çiye Xwedê inkar dike. Yani insanê ku bê Kürtün, Ermenîtün, Arabtün, Fars'tün ew Xwedê inkar dike. Ne İncil'e, ne Tevrat'e, ne Zebur'e evvela Xwedê inkar dike. Edina ayeta Kur'an'ı be ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uben ve kabailen lita'arefu inne ekremekum indallahi etkakum. Dibe ya Muhammed Hûn bizanibin me temamên maxluqê ji dayîk û babikê me afran diye, simayê we ayrıye, aşîre olarak ayrı, famî ayrı, her tiştê wan ayrı ye. Sade eğer evan her çar devletê tanişta me dorî me, ev 4 ayetê Qur'anê qebûl bikin, ev xûna roj hilata nabî tê hilanî. Ev roj hilata nabî bêxûn dibe, ne qetil dibe û ne mirin tê ne cenaze çê dibe. İcarê em bê ser vê derehanê milletê me çi bike? Milletê me
Asuri dibe, Keldani dibe, Süryani dibe, ki be beraber, Kürt be beraber. Dibe ya eyyühellezine amenu. La tettehizu aduvi ve aduvekum evliya tulkune ileyhim bil meveddeti ve kad keferu bima ca'ekum minel hakkı. Dibe ey geli bavermenda. Ev insanı ku ne yare xude be ne yare ve ben nekin hevale xwa. Dostaniye pera nekin. Ey geli bavermend. Ev insanı ku ne yare xude be o ne yare ve be nekin hevalti xwa. Hevalti pera nekin, dostaniye pera nekin. Çima ev kanun fermanı kujbay xude hatine inkar dike. Xude Teala dibe Ermeni hene, Kürt hene, Fars hene, Arca hene, Türk hene ama bana inkar dikin. Gori ideolojiya xwa diçin. Ji insan mazlum ra çi lazım ne tane Kürt lehembere vana ittifaka vazde. Kur'an dibêje Bekara suresi ayet notu yeki. وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّٰهِ فَاِنْتَهُ فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Dibe kanunu sistema Xuda Teala demacı ki ku zulüm çebun, hune çepkin, hune lehembere ve zıbbe mücadele bikin, berxwa bedin, hatta ku be ser hakikati. Eğer ku ser hakikati, wiç axi debş zulme berdin. Ha adui Xuda Teala mazın kiye? Zalime. فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Zalim evktir, zalimtir dünyada töninen. Ana dibe kafir, mel kafir, vel kafiru humuz zalimine. Kafir ke eku zulmet ya kafire. Vel tekun minkum ümmetun yedkuna ilel khayri ve ye'muna bil ma'ruf ve yenhuna anil münker ve ulaike humul müflihun. Eğer millet emey mazlum, Asuri dibe, Kürt dibe, Türk dibe, Arap dibe, ki be birabe bin yek. Lehemberi zulme seri hilinin. Du zalim du dünyayı da hene. Yekji eve eku zulme dike, zalim eku zalimeci, zalime zalima kurdi bejin ya, eve eku zulme kabul bike, evji zalimci xarabtır. Lazım devrade ittifak yekiti. Debji tişte baradayı berdin, rasiyeci hebdu rebin. O evanajı basa Müslümiye İslamiyet edikin, dibe el Müslümü ehul Müslüm la yazlimu ve la yuslimu. Müslüman birey Müslümanı, emcabin serdava Müslüman abteni, vanad ben en Müslümanı. Emerin serdava bana. Müslümanı zulme naki. Müslüman tişte ku Xuda daya vici. O teslimi zalim ajinaki. Hem zulme naki, o teslimi zalim ajinaki. Etkam nabe dehaba bebejim, kucboy dava kurdu Kurdistan'ı hatiye idam kirin. Rabia hatiye ve hatiye xwan, bana teslim kirine idam kirine. Adalet ebe. Edi dua Kur'an hadis dibe. La yuminu ahadukum hatta yuhibbe li akhi ma yuhibbu li nefsi. Hazreti Muhammed seyce Rasul xwariye gotiye ez qasem kim Rabbi jori ev mümine tişti kuş xwara bixwaze ji birey xwara nexwaze ewi hi imam bi Xuda naniye. Eko naza işval verane didir de ebe roja ko Kurdistan parça kirine çen hab delili wahane. Gere evi milleti cahil behelin, gele birçi behelin, gere bitirsinin, xwandevani ve tamam ji orta helinin. Ji boy ku vi milleti beqalinin. Binere Tayyip o başbakanı Suriye'yi sabah hatta ivare hebre çay dixwarin zaman ki çeri heb dikin ku dava Kurdistan'ı tamamı vi Irak'ı, Suriye'yi, İran'ı, Türkiye'yi ji Kurdara yek. Çima ji Kurdara yekin? Çünkü ne mali vaye. O evduzanın ku mali vanine. Misal ki bidimte Kürt 12,000 sal beriye Hazreti İsa peygamber vivalatı deme. Türk do ne per hatire. Do ne per hatine vedere hani. Hatine vedere hani be peçiye hanka ezanı kabrası ve be peçi hanka Kürdistan kirin çar perçe. De birame de Suriye perçe kirin. Emzarı bunti birame ku basa perçe kirin ki Suriye bu. De Türkiye'de de misal dedim. Çap evi o rast evi. Müslüman evi ne Müslüman evi. Minat daha be pibazı. Pibazı kirası evi sepiye. Yekci sure. Gaba kutenaba ve vediki naba her duaji tuje. Rast evi ateiste, zulümkare, o çap evi zulümkare. Erçine faşistin. Alaka vana be din tene. Tükesi bira xapkan ne xapine. Ez yaja denye ez gaz kim Şeyh Alem Kürdistan'ı. Ey Şeyh Mali Alem Kürdistan'ı. Le Şeyh Said bedi o zaman Kadi Muhammed Seyyid Rıza bin Eren.
Şeyh Ubeydullah nere benerin, li Salahaddin Eyyubi benerin, li Mala Mustafa Berzani benerin, ev kahiret li ve naxe. Valla tevecdese ve çu henu başa İslamiyet edikin. Edu yemine ez kasem bikin buyur Rabbi lem yezel, ez kasem bikin buyur Rabbi lem yezel. Davet Tayyip Erdoğan İslamiyetini ne? Davet Tayyip Erdoğan Türk İslam senteziye. Yani zamanı Türk'a peştir tutuştuğuna davavi ne Kur'an'a dine din devet xabine. Misal Atatürk'ci çok bakwan kurmanş xapan paşe tamamı cile valvaki birçu idam kere. Biraz evka mecvare ve seta mecvare be dini Tayyip Erdoğan ne kapandın dini Atatürkçü be Tayyip Erdoğan'cı eve. Cimera çi lazıme yekiti. Gaba ku gotiye Kürt, eva Alaviye, İzidiye, Asuriye, Keldaniye, Sünniye, Müslümane ki beberave tep kuştane. Beni misal kedim, li Dersimi 9000 insan kuştan. Li Sarı Kamış'a 7000 aseri Kurd harbe de ku Fatili Ab Serberin Agir Serberin mer. Li Ağrı'ya 16000 insan şavutandın. Li Geliye Zila. Li Sasûne, li Şelmo 15000 insan kirin xanya diri şavutandın. Di Biramede Kahramanş katıl am kirin. Kırşehir, Nevşehir, İstanbul, Dersim zamanı me de vana tep şavutandın. Eko başa İslamiyet edike bira ihanet enek.